umunyamakuru w'umufaransa yiciwe muri Ukraine nyuma yaho imodoka yarimo yateweho igisasu n'igisirikare cy'Uburusiya mu mujyi wa Severodonetsk uri mu burasirazuba bwa Ukraine. BFM TV yatangaje ko yababajwe n'urupfu rw'umunyamakuru wayo witwa Frederick Leclerc Imhoff wari ufite imyaka 32 wari umaze imyaka 6 akora icyo gitangazamakuru. Byari ku nshuro ya kabiri Imhoff agiye mu butumwa bwo gutaha inkuru mu bice by'intambara amakimbirane. Itangazo ryashyizweho hanze rivuga ko uwo munyamakuru wakoraga inshingano zo gufata amashusho yiciwe ku muhanda wa Lysychansk. Mugenzi we bari kumwe Maxime Brandstetter we yakomeretse byoroheje mu gihe umuntu wari ubayoboye muri uru rugendo Oksana Reuter ntacyo yabaye. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko uwo munyamakuru yari ari muri Ukraine kugira ngo yerekane ukuri kw'intambara iri kuhabera. Yavuze ko yihanganishije umuryango we, inshuti n'abo bakoranaga. Mu gihe kandi Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine we yatangaje ko mu gihe kitageze ku kwezi yari yahaye ikiganiro igitangazamakuru uwo munyamakuru yakoreraga. Yavuze ko bwari ubwa mbere aganiriye n'igitangazamakuru cyo mu Bufaransa. Atabaye umuntu ukora mu itangazamakuru wa 32 wishwe kuva ku wa 24 Werurwe. BFM TV yavuze ko urupfu rw'umunyamakuru warwo rusobanura akaga abanyamakuru bahura nako iyo bari gutara inkuru mu bice birimo amakimbirane n'intambara.